To je prva borba večeri koja je deo mini teškaškog turnira, Contender turnir. Pobjednik će se boriti u 8. borbi sa Ivanom Vičićem, a ova borba održava se u teškoj kategoriji preko 93 kg. U plavom uglu Benjamin Beho Šehić. Dobro večer svima, veliko mi je zadovoljstvo da vas još jednom pozdravim i poželim vam dobrodošlicu na vrhunski MMA spektakl Serbian Battle Championship 29 Revenge. Očekuje nas 10 internacionalnih MMA duela, od kojih je glavna borba večeri ona za pojas SBC šampiona u welter kategoriji između Bojana Serbian Steel Veličkovića i Vladislava Kančeva iz Bugarske. Sada vidimo već najavljenu prvu borbu večeri, dakle prva borba koja predstavlja deo mini teškaškog Contender turnira. Prvi borac koji izlazi u SBC oktagon je Benjamin Benho Šehić, vrhunski parteraš koji dolazi iz Sarajeva. Predstavlja Knights Training Centar i Astra Fight Team iz Srbije. Reč je zaista o momku koji posjeduje izvanredne internacionalne rezultate na međunarodnim grappling i jiu-jitsu takmičenjima. Čovjek koji je osvajao dvostruka najsjajnija odličja u Turskoj, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, proglašavan za borca turnira u više navrata i prvi borac iz Bosne i Hercegovine kome je to uspjelo. Pokušat će da prenese svoju uspješnu grappling karijeru i te rezultate u svoju profesionalnu MMA karijeru i vidjet ćemo kako će se danas snaći Benjo Šehić. Pobjednik ove borbe odradit će još jednu borbu večeras, 8. borbu večeri protiv Ivana Vičića iz Srbije. U plavom uglu dolazi iz Bosne i Hercegovine i predstavlja Knights Training Center i Astra Fight Team. Težak 129,8 kg. Borac sa bogatim iskustvom i velikim rezultatima na internacionalnoj sceni kada je o borbi u parteru reč. Ovo mu je profesionalni MMA debi. Benjamin Beho Šehić. Dakle, čuli smo najavu. Prvi borac Benjamin Benho Šehić. Da čujemo najavu iza srpskog borca. U crvenom uglu dolazi iz Srbije, iz Niša. Težak je 107 kg i 800 grama. Borac sa iskustvom u kickboksu i šampion u amaterskom MMA-u. Također mu je profesionalni MMA debi Marko Đorđević. Evo najave iza Marka Đorđevića, mladi borac iz Niša, također profesionalni MMA debi. Sve je spremno za prvu borbu večeri. Sve je spremno za početak ove velike borilačke večeri. Sačekat ćemo zvaničan početak borbe i sve je spremno. Počinje borba, ovo su zaista veliki momci. Teškaški duel. Napad odmah Šehić low kickom i naravno, kao što smo očekivali, odmah pokušava da borbu prevede u parter. Nije mu neki naročit otpor pružio Đorđević u ovoj situaciji. Pokušava da zatvori polugardi i da donekle kontroliše svog protivnika. Međutim, vidjet ćemo kako će Benjo Šehić iskoristiti poziciju u kojoj se našao. Pokušao odmah da pređe gard kao što i uspeva. Sada dolazi u poziciju sa strane. Odmah pokušava da dođe u poziciju full mounta, dakle dominantna pozicija u MMA borbama. I zaista će biti teško Marku da skine vrhunskog majstora parterne borbe u ovoj situaciji. Da li će Benjo krenuti na završnicu i napasti ruku svog protivnika? Čini se da je na moment odustao. Međutim, evo sada pokušava da napadne. Benjamin Šehić i njegov protivnik predaje.
predaje odmah, zaista impozantna figura, pogledajte ovog čovjeka od 130 kg. Benjamin Šehić stiže do svoje prve profesionalne pobjede. Tu je i lekarsko osoblje koje ukazuje pomoć Marku Đorđeviću, a Benjamin Šehić nastavlja dalje. Dakle, gledat ćemo ga i u 8. borbi večeri, da pogledamo evo onog obaranja. Vidimo, pokušaj tu da napadne Benjamin Šehić, međutim odmah je Marko Đorđević tapkao, toliki je bio pritisak, iako nije sklopio ni pun triangl Šehić u ovoj situaciji, međutim zaista reč je o veoma snažnom čoveku i borcu. Svaka čast za Benjamina Šehića, stiže do prvog profesionalnog MMA triumfa na Serbian Battle Championship 29 Revenge turniru. Sačekat ćemo i zvanično proglašenje pobednika. Da čujemo. Sudija Velimir Mladenov. Čekamo proglašenje pobednika. Nije dugo potrajala ova borba. U rundi broj 1, Benjamin Šehić. Benjamin Šehić, zvanično proglašenje pobednika. Ukazuju poštovanje jedan drugom, sve je sportski.